Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Onggo na Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai. Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai.
Kasante na sara na radio bulan do vata o vekin da vakiti ko yani veke moni se venga na vono ni sema tiko makina na kavi vinaka ni tu siti and dai ni katini ka dio ni singa ni vulo December au ni taka ni bulan bulan vinaka tiko ni taka talanga ni tosa vinaka tiko na vaka vaka rau ke na singa ni sudu ke na vaka tawase ke la ni ndui tiko na vanua and sema tiko makina ndui tiko na singa ndui tali tunga na ngauna ya do baka bini vinaka tunga ni rawa ni da mai sema tiko na non vata vatongo na radio bulan do vata na via kavi ka baka bini vinaka taka tiko na nomani do veto koni nomani do sema tiko mai ke baka senge matai ni ngona ninge sema tiko mikina ke rea ke rawa ni ninge wa seto ka ngayani na non do vata vatongo do nga na share do na like rau talanga ni sema yani ke na neto YouTube channel o yana radio bulan do vata YouTube and vinaka taksar na vakarorongo kina baleta ni weekend to nando sema tiko mai e vola mata se na Facebook so nangona e ndau mbokada na e vola mata na sere se ne wakatangi ndau wakatangi takiani baleta na copyrights ke lani nda sana kilavi naka kede tiko na lawa ya ko ya ndau be wakaunge tiko ni kina be wakasala tiko ke wakai rawa ni uninga ndau sema tali tiko ngayani na YouTube channel and ndau makasara kinda wakikem ni na sema tiko mai na kavini kua se mani venga na vono ni sema tiko mai kina au sare tiko ni menda na ve toma ni tiko yani na non dei wasini ngona vata na kavini kua na gele ke dava sare tiko na vitu na kaloko ve mama ni va and yana lama ni vida na miniti ngango and sana sema sare tiko ni kina non da vono lama ni viti ndu tiko na non da vula nginto kai na kavini kua Mrs. Lisi tamani sao ko sare tiko ni mo ninge sema tiko ngamai me bakani kirona mai ve tal no tiko ndo na programo o ke lawe ke mani na dau waka muri koe tiko, waka muri tiko na nona porokaramu ni sana ke la tiko, ia we ke mani na sembera ni se rongoda wakandua, se o ni sanga tiko ni ke la, au sere tiko mani mani se ama tiko mai, waka mbibi we ke mani na wangone tiko, ra se lalai na ngone, se ra tiko e na mbaki ni mbula ni vuli, e na primary school, waka mbota na secondary school tali tiko nga, au sere tiko mani mani ngai se ama tiko mai kena ni kero na ngai me vetal no tiko ni kena ke Mrs. Lisi tamani sao. Ia na ngona mantangango, da te wakarongo sere manda me nei lutua tiko ni tawi dawa ngai ngaravi tiko e nei kawini kua. No muni tokani ngo una vuni da kua ni mbula vinaka. Wakambula tiko ani vei Josie Waitanga. Vinaka wakalewu na sema tiko mai Josie. Ni sema tiko beka mai vei e nei kawini kua. Wakambula tali tungani vei Bale di. Vinaka wakalewu mai Mbamba Singa. Wakanuni vinaka tukani vikim dome na Mbamba Singa, wakatelanga kena ve litea dhuru e na vuli. Ndombula vinaka litea, wakanuni vinaka tukani vikim do na sema tiko mai Australia. Ne kavini kua, sanga talani ngula da vitikena vikim do mai Wagga Wagga, New South Wales. Talanga, ndombula vinaka turangayanu, la vetimbali suva, ke kim do ke de sarna nona I lawa lawa, wakatelanga kena ve maramatau, mareda lalanga vesi sandende, oni taka ni mbula vinaka tiko, ni singni sudum beka I vesi, viti se Australia. Wakanuni vinaka tiko yani, nui taka ninda na veitoma ni tiko yani and nonda vata na radio bulan do vata. Se venga na vanua ni na laki singa ni sudu kina, wakambula tali tungani vei sime limbola, ke Kimrau na vetukani and bembeka ngore peda lumai. Wakanuni vinaka tiko yani ve Kimrau and kavi vinaka ni kua, se venga na vanua ni venga ravi tiko kina, vili niu tiko, ni bula vinaka.
E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na dapo menda baka talo taka bosi ngi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itugina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua tatni kailangan ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se on wale saranga lito miku mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalang ani rito li dilibata kaya na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwaga na bimamanion na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bimamanindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba di telefoni viwan dua ono tolu vadimo ono saivarua. Ertau ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nondor tau stoa kena nomu mati ni katumba. Kasarna. Oni rai do tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran nanti ngitaki. Reverend Aminio Balen Rock. Nama kemain nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una. En wengera bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti be kamu ni Amerika. Singa lu tule buni sibuna tina kantua ana tina na meniti be kamu ni my viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Nama ka ana Radio Bulando Bata San Francisco. Bekoti kanda Bataman. Hai. Ito bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasak ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, karek. Daw boleh may be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May be? Na Maolimat, wele. Daw ko na nonton business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na Radio Bulando Vata na ngauna sa sivitongo na tolu na rua sanga bulu kalima na miniti o kenda vakeke menina sega sema vouti ko mai ken dua tale na nonde wasini ngona vata ne kavi venaka ni tu sitendendai lai katini kadio ni singa ni vulo tisemba keto vakela tiko na raki uda ya sanango ka o bambuta bekem do talanga mai viti liu sarna banue vakela italitunga kina nan raki uda ya vakanuni venaka tiko ani inda sa kila venaka tu na itu vakinin raki na ngonongo na singi sudu kena tawasini mbaki sema ni sai burubura dava na tiko kina wakanui ni benaka tiko ani sureti kamni sema tiko ngamai na be mama ni va ni bosotia be mama ni tolu kira na mai veto mani tiko ani kena ke Mrs. Lisi tamani sau ni robetal no tiko ngame paleta na programu didi wakatiko mai viti membaletir tiko na luvenda ka nuitaka au nonu matalanga ni rawani na soli bakasa matiko be bakarara matakitali tinga be bakungeti tiko be kemni ni tumbu nandau ni vei susu dina ni inda senge vakana mata ni ngo kina senge ni sudu kina tawasi ni ambaki to tolo wali tunga na to sini ngauna senge ni inda kila wali tunia kina to tolo ni na utinga sanda na waka rau tali tiku yani kina teke vuni vuli sera kataravang na ve vakambula tiku yani kina ve eliki na dhangi ve naka vakalivu na sema tiku mai na ya kavi ni kua ve ngana vunondo sema tiku mai kina ngori mai nandi ndombula ve naka au vakataronga tiku endua na madhawa rua sawoti membaleta na mango madha sawotinga au baka tarongira to tiko na matabu bali mai bar tonga baka rita tiko mai ni seng saranga na mango na mbaki ngo dia na beko ya baka da vikim do mai nandi baka nuni vinaka tiko ya ni bula vinaka sheri vandinga rita kan yandong bula vinaka tiko to se vinaka talitunga na baka rau ken singa ni sudu ken na tawase ni mbaki baka tanga ken na vinau pasi panene levu ni bula vinaka. Baby, liraki, kairau saringo.
Niunda kaya bei komorosi tongai dan dendenga Osa solia tu non bumbula kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Otiva mai na veiva no ar Cautavolina do mundo O mai ta o vei conicua Eu vejo que tu vê que é moninho Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Kongai dan dendenga Nosa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Tarongolo e alongo Se meu tupo na vacaire Non gundando moniko E venga na que venga Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Kongai dan dendenga Osa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Kongai dan dendenga Elsa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Doi an rovina kana marramana ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata bina kasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, barau te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke, roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukun ni kau. E dua beiran ng tingit taki.
o Reverend Aminio Mbalen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simon na tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana mga bitim may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nonroto specials and na loman ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongo de na vima maniono Kinavito, and a kawani bugululu, we came to California. Vima mani ruane kavi Kinatolu, and a single level lotilebu, we came to Viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Romandya na Radio Bulandong Vata San Francisco, may Kauti Kanda Vatamay. Ano Radio Bulandong Vata sa watong rua sang bulu karua na meniti me vana kaloko da sewara ki Mrs. Tamani Sautiko mena sema mai ene kavini kua ka watu kuni tigani kiro na mai vital no tiko na buku ni programo ka vidu vakatiko koa membeletira na ngone au kila ni rau ni na bibu ke sartiko pakelebu pakambimbi kenta na itumbu-tumbu sanda oso nda vaka senga ni vakailiu sona maramatina era sit do tiko vale mera bukir na lubenda ya weekenda na ngonongo sa levunga na daka santangan reba menta daka ruru tino tama ka sa senga kina na ngona menda na tumberi tiko na ngone pakambimbi tiko na nonra homework ke na nonra nonta sanga me tosa binaka na nonra bulika ko yan programo ka benga rabitu kina Mrs. Lisi Tamanisau ya dawara ki ko etiko ko besure titu ngayani ni sama tiko ngamai nonta sera katarabangona bia bakambula tali tiko ani kina vekemdo na sama tiko mai na kabi binaka ni ko ndo mbula binaka eliki na dhangi ke kemdo na sama tiko ngori mai nandi vakatala kina ve sheri bandinga dombula binaka senga tala ngola tapi kina Mrs. Pasipa nene lebu bakambula tali tiko ngayani ve mare dalalanga vesi do sama tiko mai Australia ke kemdo na turanga na marama do benga rabi tiko ngori and tambana ni nek na programa ni benga rabi na nek mai Australia wakanuni benaka tiko yani kau pambota vekem ni na tiko boli mai sanangori ni rai sanana makitiko ken nonra na lako yani na nomuni matapu vale moni na laki dua bata tiko baka matapu vale na kena karabi tiko na itavi mai sanangori ka wakanuni benaka tiko yani na buku ni baka rau kena sing ni suda kena tawasi ni mbaki wakatala kena na baka rau tiko kena vito seaki ka sa rai na budi tiko beka na bulan ni matapu vale na mbaki katumai samai watong gerusang bulan meniti me vana kaloko ser katarabango wakambula tiko ni kena vikem ni kede sara wakambimbi tali tunga vikem don waka rau tiko na lako ivanua rakau tiko beka na matandra to ngone sema ni songo dava se onga dava itu waka rau tiko kina ni bula vinaka Olangi tuena mesa sanga nimbula Wakameta mai na tuva Ola ngalu Poliena bosota Meko tangi o deitale Mena rongoda La posto malua Nengauna era vapa Veiko ongori Sayo sukuni no musala Meba kani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Wakana singa ngai rara Serek na mamamu
kodongata ovaluta Nivedangi keve kodongata ovaluta Nivedangi keve kodongata ovaluta Radio Mbulundu Vatana i tavi seroiama i ve Lea Osborne. Sa mai voto kina ngoi tini ka ruana miniti me vana ka loko. Da sa mai reidi Mrs. Tamani Sautiko ia senga tuk ngani kero se verungothi.
Ka wakanuni tiko nina sasanga tinga mai nina rau nina dona ngona leka ngonta sana sema sartika nikina ki witi we Mrs. Lisi tamani sau ka o nuitaka ni rau ninda na maro taka patatiko na we kai soe na mai wasia tiko we kianda na kavini kua na ni rona vital no tiko ani so ngana ka una waka tarongi koe tiko kina membaleta na programo membaletira tiko na lubenda ka vivi waka tiko mai witi watonga tini ka rona miniti me vana ka loko nina na makitalitunga mai sibina vai na tini ka 5 miniti no ndeo wasininga ona wakarotaki ka wakatoka i tiko ya menda ya balata ndeo na gaida lata ngono bina kongo ni vital nota ki kina na vikavao ya baleta ni wakarando kai soe ngona bula i ngunu na bula i kana levu na kana levu na ngunu leile na mode na vikavao ya ka na bina komenda na vital nota ka tu na vikai so wakambimbi ni sa wakaroda bango indona mbaki levu weekenda da tiko bu mbaki sa tiko bu bata ki na vikai so and da lalawa taka tiko yani meroni na wakabina kataka na nonton bula se mena vinaka daki kina na nonde itu wakini bula na dua tali na mbaki vou ko ya andana ge vital noti ko ni kina na dona ngona leka ngango se sasanga tinga mai o Mrs. Lisi tamani sau ke to wakila tiko e sanango na uda ia ni lebu tiko bango na uda e senga soti ni batambata me waka na batambata wakana batambata ke mamia wakila tiko e na vida na mother sa uti ni mbola binaka Mrs. tamani sau ke ro senga tiko ni vero ngodi iyo te do tale manda na sere me ke ro se waka sanga manda me raunina dana vise mati binaka ni berni dange vital no tiko yani do manda ni tabi serengo kana bia wakambula tiko ni kina vi kemundo ke de sara na sema tiko mai ne kavini kua dana sere mai ve Steve Hitley mena no mundo ke tiko wakambimbi ana vevo no so ni venga ravi tiko kina na kavi binaka ni kua ni sabai botongo itini na miniti me vana kaloko. Viau mondaru mai sotabata awasenga nitanra nina yato mendua na buana como asireki mai sengante meruana madawa mai tabukina Radio Mbulando Vata, sana maidengu toka mandikau Mr. Steve Hitley, menta sana wakambula saramandeani ve Mrs. Lisi tamani sau, e nai kavi vinaka ni tu siti andendai, nai katini kadio ni singa ni vuloti samba ni mbula vinaka Mrs. tamani sau. Mbula vinaka una. Sau, waka vinaka waka lewe ki omni, au ke lanio ni oso ngono oso wiki anda kede kau waka vinaka ni o ni wangalala te ki omni ka rau ni dorme vital no kina na nonta vata e ka vini kua, au vitar tarangayan me baleta na programo ni vidu waka tiko ka nimber ni dorme vital no takani na programo, au ke rea ke rau ni waka mbula manda veira na sema tiko mai ne ka vini kua, ke rau talangani ni waka madala te ki omni. Di mbula vinaka na rango Lisi tamani sau au ngone ni mai somua mai verata mai tilehu o wawati Guangdong China rto lewe 5 na luengu rua na makumbo
Totoka waka o i sumai veni tiko ki na Mrs. Tamanisau. O may tik-tik may batuanga. Yung di ba katikngan doon na balikan may lagi nga ko i kinoya. Totoka. Kere balbalea, o ni atu mai China e nandona ngona se o ni atu ngai viti. Siya nga nanuguleo ni balik nga may China. Sandina. Iyo o basu i namuka i lau. Oi. Vinaka. Na poroka ramu, o dona kana nungu tali taka wakalevu na nungu do wakamureti ko na nomu ni wata se na nomu ni Facebook page. Au ngai reda ki na ni o ni vetumberti ko vera na ngone na private tutoring. Au kera ni o ni wakamadala taka mata na poroka ramu ya te iapu mai wakadama na kena wakananano. Vinaka una. Ko ni yo titi ko na nangona ni COVID. Was 2020 wala ni COVID o tingalay lomiti ko niyang bakia rekita santi ko na no cafe 6 iti ko na Harvest Plaza e Kinoya ono tiko na walikana edi ko na fukoti na kingo yo pena ngone ni COVID le yo tino COVID sa me ndolan do tiko cafe 6 mani yo dona to kangu endau engas politiko i na FNU matu vale to lele besar nagas ni buli rona nunggu tumbuh sa lenga ro angas ni buli ro makatal nga kina kito leo no lebite dini sto lewat lewabe kito urto angas ni buli talanga ko wakila kina wakila taltinga kina na drendre kina rakita ni bula verna ngone buli patikir talanga na irnei tumbu le fekta ko bagaleb na non rata di buli bom le trai talanga na gasbuli sang ni ngone drendre na ngone ya Bukan gurdo ko tetik me ke orto na nona lala ni orto me Bible study orto buli matanga me na boarding school me sawani orto vito mani boli na do baru dalam ni maza o tingali makan dua baleta na COVID ngon orto santo me so tetinga orto do me ka Bible study me ba tetinga do na TV li na balikane na cafe 6 kiro sa menindo no na kiro maybe bisik to kaya ni bu vital to ka basta ke orto na no matalaw network orto na matalaw ni Bible study de goverto orto ngasi ni buli bakadego orto sarita ke vitu yo tokan ko si tundonga se vakavakti ko na FNU sa sultinga wa na yearly contract ni vosotia o Mrs. Tamanisau senga tiko ni redi ka ni vinaka o era na sema tiko vosotiao vinaka yo ni torra tiko na vikau vakamadal taktika ni ronga tiko ni vinaka mani mai weekend rubi besaki baka favo me ne sana biau o vina kata baka lewe na activity me vaka ngoi na food court baleta ni dolak me when there's activity there's business transaction me na lak talanga na ka biau dena ke romani bipsi tak wasap ke baka ngetek teman don TV di seruan TV bay indo vaka tutorial teman kin na mana ver nangoni buli leto concentration ver to ngana form 4 to na vitoro form 4 form 6 form 7 orto vital nota ka batikir to na matalaw orto na Leoni Bible Study Group wata uklar totalitak sarwak lever to sarita sa talngan gain do talngan that becomes a livelihood for them and
Nge roto lewe orto keve sarga roto, these are very experienced teachers, very good, very experienced teachers. Bersama ni orto pandun nu ya, may pusat tok ngai kya towards the end of mesa wala to kan nabi tero ngin balat ni wile kitu bakalib disruptive bakalib nabi na Buli. program ni buli niambakya na 2020. May sa rin in the program. We ran it as a Saturday class. Rua, Vanate Valley, tingaw santo te kuren tak talento na room meron ni bathroom talkin na we try and keep the minimum number of students to 4 per tutor te kulisivia at melak may binakam na karabulida for an hour. To sabinak sa tip mayo tiya may songo tali may lak tali may COVID may songo tali na buli na kina vito sa kinamba kia le dewa urir na form 6 form 4 form 6 form 7 nemba kia merge non vito ro merge vakabaya ni na emba kita raba in 2021 continue kia na buli nangon nga dola kali kina ni sararo ni sarun teknikal na vito sa kimi vito na buli we baro itali la kalasi lak sarun na so na result kito turmay samaro no ni buli makarasan don understanding don kilala may vira le maro talangaur na tumbu maro talangaur to na sarbuli makilala ng sibili sar commental nga may kina may kya kito sange kero bebsek talwat kito kanggo basa me vivi talemanda na we continue this year batragay kelas itu ka rabitering tu ka hulo January sebulo February kelas di kina rabitering tu ka may ayan external exams quando dun me rador in 2020 so 2021 may vivi na buli tos binak sar ker talanga na tutum sabi ke saro ni secondary misala ko ke ngabir na secondary classes from year 9 to year 13 kita bebasaki itu kas navangkar ngasibuli balata we needed more tutors to come on board sange one-to-one tutorial we decided 1-to-1 menawa mesa bisa naksarga min dongan dongan yo mi sistema ni sa ir na ngone bulingo ni untuk era kilaba kada na program radur ti ko may bakadava mostly word by mouth but kinakanga ndon bita para nung page sandina ulak nga nung page nga ni Belikana page mas ngaya salah kapat sa duba rumtel nga kina na willing ko sa lito most of it is word by mouth talaga ligo sar gid nga may sisarlak may nabibarway na terong ke bakay renivir na lubian na sa may baka may so sartukin na nito program yo yung baki keve avakatiko for the secondary school sar ker to nito lalo binag sarva apa mundo me consider tekal nga orto na secondary school keve that's from 2022 2021 say kito se concentrate nga virto na exam classes from 4 from 6 from 7 from 2022 sangay ndol keve virto na secondary students from year form 3 to form 7 up to the year 9 virto na year 13 lebsar may binaktal nga na kito maruta kompleter maruta kina non lakmay paleta sarwa rongani bulir sabi no katimer lakmay rasa kilama the understanding the classes the subjects that they're learning maruta kay maruta tal nga na itumbu ko sar ngay ngeti sar lakmay kina valyo
In 2023, nambang orto sa kira-kira to na itumbo-tumbo. Alam pinagsarbata mo mundo consider tal nga ver na class, ver na primary Primary school. class, Aha. your primary students. Detalhe na toso ya. May na sama ni kito may vocabulary. Rida tal nga ni laksar nga ver maktal nga ver na manubul. Ngonibuli. Ver na itumbo. Ver na manubul bambimbi. Kito ngin doktor na testimonials may ver na itumbo. Nisawat na otitigo na biteroy. Otitigo na tol sarat penmer na wani. Sarat na katmer sa may ba kornibuli nga iki Viva un get sarve kila viva di na tutors go dia live sa tarong chukme batam chukme na performance ne nunggu ne binaketiko rebe kila dona kasa believe tiko how do we gauge na nonra bulet ngani Kanayanga. iyo nakanga kito sangit minuto reven na bonbon ko we provide only tutors, but again, coaches. They tutor the students in what they don't know. Don't know because at every hour we so may manganibuli. O kim do sargani kim tum do sana gauge tak nga maybe ingon ya na family kunen kim kay bin katal me terun ko kay kay ba ka sabi ni wana na klase don kay kabu me bulida se sin don kay bulida. Lebu na wana relak media ansua belet leb sar sengon dengan lebu belet ni sangat ni understand tak ba makan na listen ya ratura ba tik ne kurbu boya may bisu tak na program ko ni tutorial may and it's a one-to-one rangarabi kinaweb na ko rawani buli our fees at the minimal bullet it's $15 for an hour. Nakangay kito binukat maruta katigo na program ko bullet it's affordable for the parents. It's a win-win. Even na katal nga ba value biber na wala. Wa value ba kiber na wala biber permit yan tata. Ito sa don kami nito ba biber na katigo kito relit nga na ni lapit nga may na nonra waglo na ko na tumutunggo balatan na nonra sa maruti ko maruta ko irnangone sa ningay lap maybe ngasibulindo tanim because the teachers they have the child they have 365 days in a year that they can gauge the children rotel nga nira analyze tak na non vaka performance kato kaya iyo ongone nila ko tutorial ongone sar nga may kila na vabe bulida na vabe sang di bulida if it kaya vai bal wana lak tutorial sa ba kito marutak value that's why tutorials are successful also di bulida rongan nito kana we karabulida biso tak na non approach tak na non attitude nalakoy bully can packet sarado just their attitude alone about going to school and getting an education. Iyo ko sarang bakaya na program ko si Vicky kito atik mo nga may banando na TV linggo sa we've had to buy 25 tables or na folded tables so that we have the student the gasibuli na table. So far we have 25, which means there's 25 students for one sitting hour. There's 25 students, 25 tutors also can attend the kira. So, iyo sami pa tiko nga nung rekini the progress where we are at so far. I've had to rent another room wiki. Palete mesando maru itu kina na TV na ridamendande na resource materials so na parent o Dr. Om turangan India mother Rosawi ti sa mesulio kwendo na medonita to kwendo na box na crayons na tani inroy ni ber nangan lalay for the primary students it will be very useful.
Iyo kaya managay bakang tekting na birnongan bili. So Totoka. we have resources available. Mhm. Birnongan me teaching aids birto nang sibuli. Resource materials also birnongan bili. Mhm. Totoka. Devo sarà tipo di devo tipo na nito parents ritik tel nga mikir ritik me Amerika so ritik Australia New Zealand Mhm. para suma may na non-rebulyo nangwane we encouraged by that lakasarti ko mabinaka o klara talitak tal nga ramaruta kana na program kita na reden ni sababut kana na may bul wir na lugendo sana Totoka. makumbun rason na bungonra Dina. doon kabina ka kito vital na takit ko doon kana support maybe na tumbutum sir na biyokan ya retik may balay Mhm. Totoka. iyo and for the enrichment of our children it's doon din na kabina ka kito Mhm. tumarutak ka bakandyo Mhm. Beba kanga niyo undo marutak sarvandyo Beba kanyo ni vakarita kabia. It's a win-win situation, eh? O iya wakasa, ayo matanga na po no talita kakina ka sa ngasar nga mindur may vital no kina bisis tamanisa baleta na vita na bakisauti. Yo indo ni tumbu-tumbu sa wa liumai. Arto tiko keda ni viti na luven kurto lewe tolu. Ya orau na ngasi sa tos tiko non robuli o koe ngone sange ambakiwa o sa biu mai, eh? Yo o tia o ngai reda ni ndre sarangai ndre na non na toso ni non bulika gai teko po mai na kalasin 2 ali kalasin 2 kalasin 3 sa toso tiko e sabaka me mai ora tu na lomango na nungu sama itu ya o tia ni vango e o ke la ni rosa kireo mai nungu ngasi satu matanga mi keri mo sanggara bikito tu mai ni sa senga ni daga nungu ta Sange laku te ani na vengarabi ya gai kila baka me ora tu na lomango ni o senga ni o tiko ya ni virto na luvengu me bakani nungu itavi gai o koe ngone sa vati ko ano na itos ni buli na kanga sange laku tiko me nungu bakasama kia bakawa lenga me urawa ni o kila endua e rauni na buke koe me una sobi koe tiko ni vaya e na vea kavi me na rauni one-on-one vaya o kila ni na buke a wakalevu nungu ngone leo koe ana buno sa sanga me dorme vital no kina baleta ni o kila ni na buke a levu ni tumbu ni senga ni o e undu nga o laku dhuru mana kau ana levu ni tumbu levu ni tauke sa rambiumbiu mai kanta sa kima misama itungo i valangi na kena garavitu ani na matabu vale the kids suffer na nungu ngone leo a Mrs. Tabanisau na nungu wakandina taka na matangali porokramu vango reo sage so ma indua ngana ngone leo na ngone a koe sa vuli tiko kini FIT ia arto tiko vitiki vinga kerto mai vale o sange kere koe wakata meu so mi koe ani kela roni done au ana vea kavi me roni kubu kia ngana nungu ngone leo na kena wakandina ngango o koe na vei tarongi keve e wole katunga ni tauriu litu na luvengu nungu ngone leo. Na ngone sa teka bu kina na one-on-one ya na nona sabu ke koe na ngone leo go. Lak nga mai a meli adha sali kalima sarai na nona kalasi. Kalima kalima kava ngai mai vito sa kitanga mai ni kalima kena katolu ni position me adha wasar na nona sa ngole mai ya na nungu wakandina taka kina na programu na tutorial blete senga wala ni wakani wakarita katiko ngori me lako ani ndona ngone sa ke lako e livuli sa livuli ka there's so much more involved ke waka me ratali taka na vuli me rakila na kai ravuli the tiko e nange waka ungeti ravaka levu me lako ani vuli it's exciting to go to school ko ya na kaumaru taka kina na kani wase tiko mai e vida na taro via taronga ani ni sa ngole ni ndona ngone buli sali tikabu na non tutorial program e wakadava na mbalavu ni ngauna na non tumberi tiko ndona ngone on me one-on-one vaya vida na bula vida na madhawa wakatau vide na balavu ni ngauna na vato sartu nga birnongan but they know how they are progressing kina karavulida kina ka we are here solely at the dictates of the needs
from the students. So nung na tumbutumbo rabia bakal di bakir na ngonyo. Ko metor santo maybe kito. O ko metor na kango yun gi rhythm ngone. O ko na kila na leso ni tabe malmalum kina na tabe second understand ta kan non kalasi. Ko ya sanage me moi vikina na kito sanage lak na vital no batike tumbutumbo reba. Bina kamena ke ruge vital no nga batike ngone batike na lebe muni bleto ko do teni na kai bar tak tigo vikito bina ka to ko metor taleman to ko na les na subject go mena palele da ke ko na subject go so vato sartok nga virto na ngone buli na non for the duration so nge yo tim nga oh sa kilakir sar tunga na beka ke membaleta they have confidence in going to class sar they know what na flow di lesson ni what ke na karabulida we don't need to give them any more on that sanarin ke nga ko subject at tali mulbulum kina kerin kituturi pa na subject go sarin gelak tali na subject so there's no timeline given vero kila na timeline nga do chugo vero nga di buli na babaru tikir nga wen na bitero o kila do bolle ka na bitero ni sangi do vida pata na do liam sar na bukin mendo da kamay me baleta na nonra Baka rota ke me baleta na bukin sila na may baleta mer liver do kanto turber do game ber member maye so itu tumulak me sa tuna o ko na bitero ni sin kango ko bin ka sabra ko me na buli da gong me na kitule ke me na tabe kita do bin ren pa kilo kita but we know like the parents want them to pass they have little time yo tapi bu ke sarbe ngone buli ke kai ndol ko bangamir ran tabe pat ke tutor sangin do pamadal ta ko ke pamadal tak mengo sa sandu tu ke de kito na topics ke den do mer na kavata kan do na lamunika me sa rosan geli suba patanga okay bin no topic da ba ke o mol molum kina ko mer la ko ba pat ke tutor ko ya sangin do ba ke no tutor buli kilo ngone buli totoka kenin balbale Ken balbal na rosa nga bulu kalima ni satu kuno tibe ngori rosa nga bulu na teve li satiko ken balbal ya rosa nga bulu kalima na ngoni buli na dona ya ua ni programo does that mean rosa nga bulu kalima talito nga nang kasi buli iya o na tutor sale rosa nga bulu kalima talito nga 25 teachers yo nani din na batik nga ya at the full sitting, we have capacity for 25 students for that hour. Later for the next hour, Roni Luto Mai. Or they be the one who will so they book for that hour. But some gave out to kilo to when you be sangani hour after hour, there's 25 to Mayan. Dapat kaya iyo. So in a full during capacity, don't know meron dapat so no really full 3 hours. They have 25 teachers, there's 25 students and 25 teachers sitting. Yeah, but it's hardly like for the day. Betul apa nasi? Tinggal sama gay lipsom tinggal make one go lipsom go. You ira kede ara sa retired teachers kede? O ira kede na Not teacher all ya? of them. Nabalat na nguna sa lakmiki ng gona nonra pinakatiker na itumbo. At kina kerker may pero ngani mertori tumber talang away na primary school and all of secondary school students men form 3 and form 7. So we have had to get more teachers. And so now we have a mixture of the retired teachers, but some are still actually teaching, existing teachers. But they all don't know the keto dame pat kinabatkito na ngasibul kaya singi durbo mawe just the vetting process. Meloreki domingo vate tu nga nito mission ni Hawaii verano nga ni metoto vate tiko. And so far so good. We have very good and experienced teachers. Teachers, Yeah.
Itu maru takal tunga valib na nonra kowe sa valib na nonra tango do nonra program tunga urto na buru langi urto na India total na Dina. rado kowe tak valib na huli batike na tutorials vandili. We have some. One-on-one We have programs. some, but yo elebu tunga urto na wanitoki. Isanduan din na itukutuku rongo-rongo binakangori. Na programa e nando long menindo na madao mi sistema ni sau e wakadava na no mundo programa mandanga o ke mundo wakate ke mundo o ke lani na ngoni bulir sarangai durunga ya ni me wakana ka indo satu wana tu vida na singa nando na madawa e vida mbeka na ya ua e nando na singa. Kito ate kung may banabesi nga baruway sa laku-laku sa leibesi nga toko Monday to Saturday sige tambo kito songat Monday to Friday misuko na buli from 3 to 6 p.m. On kina na tutorial program pat kina na Saturday nga sige baruway sangge indo lamani sige to ko bina wal na kaloko na mataka in ono na kaloko na kabi. Walu na kaloko na mataka ni wakaroe. Nangono ni holiday bango se term 1 term 2 break patike nangono ni sereki lebu ni buli. Asa na besi ngatale na moniti ina singa baruway diwa na kaloko na mataka ina tulu na kaloko na kabi. Totoka. Ken bal-baling go e didi sarto nga ngo nam do programo. Ndala tu iya. Na nós roti ko na reading class. Virto na rona ngone primary school Ito na need na bato ti governo ngone buli. Kito sana sa tambak ito nga we are running classes for during the holidays. Livrando some take advantage of it. Livrando may bakang taksarve naka. Sor na gendo via warak na sa bolak talimite ko na buli. Sor warak sar kami sa mabak talimite ko na buli mersangge ko talbe na Saturday class. So talaga na sige nilam ni masawa. Totoka wako tio ni awakarita ka tiko maya ni sa lebu talanga na itumbu-tumbu ratiko ni walangi sar vito ko di talitunga ni kina sar ngole talitunga ni na lubenra na makumbunra na bungon right? Mera laki duru na program sa do na tuku-tuku rongo-rongo binako ya. Ya ke bakau ya win do na itumbu-tumbu tiko ni walangi o segi rongoda bakan na program ngo ni kua na davam pe kami udakaba ke bakau binakata mer tu sana lakani na ngone. Mera tu na laki bakai tawe na program na private tutorial. Okay. Misa nanggay bola-bola nga maybe o na messenger. Sa chikikim ni nununggu address. Wala nga may na o nangandrabal nga na details ni ngwane. But manal rin lora yung gasibilibar o na erto na rin ni manator kwa kita. So miraw na nona ituturo ngwane no rin may nabidang kalasya na kaya na uwa si na uwa. So miraw may nona ituturo o tinga sanggay bako na booking pat kinasingadaba may bulik kita. Diuna sa kwasa tinda kaya. Nina sumia ni ana idurduru o na sumia ni na idurduru ni dona madawa se dona bula se wakadaba mbeka. Na bato sa tika bekim ni do nak bekito me na kem kaya ruana no booking lo ni madawa ye na sumia may na na ruana booking ya dalam ni madawa. Kem kaya doon na booking lo ni madawa ye men sumiraw nga may na bato nga na nonra live ni booking na sensat kito sensar ni baungget na ruana madawa sen doon na bula paletin do live na kando ya kana ko bidan do na kay nominasya ya tigo talaga
sona booking avak taltunga mani durtu me sona thangilambai Dina. me stop tukina na buli kwendo vinaka kina me booking evaka me roto tok ngana mavawa Dona me na Mata. rivanga ko even ke sorbe min do ngana wa singa go me vinaka me taka English se me taka maths dona wa se rona ni singa ni lom ni mavawa me turkine royan dona wa na maths vinaka soma ngamina na edutur kito sange bukta kaya arviro na singalom ni mavawa vinaka na bukwa mavawa Totoka. Kena bali atini ka $5 dona yawa, eh? dona wa Vinaka ya na roni ra empai sayani na dono beka beki ni mena gai imbiu tokani na kena na kena tukutuki namba ke di diongo. MP samer na gay iya mer na gay MP samekina yo ya me utura roman na non details mer na lakronga me bia me kiro na vital no roba na messenger kena Totoka. perkina na details si bone Vinaka wakalevu Mrs. Lisi Tamanisau. Do talim beka na kau ni veo sea ni berni mai dava non dorobetal no na kavini koa. sa nito babi na pinakatungayan ni Beir katasar na tumbu na biyo kanira ko wait may van bibi na non rabaka tordak tekni bundi na libyanta don it's a great wealth don na asset level na libyanta na vikar tila baka budi kena non rabuli nako so they can make good choices non sa hindi kumay nakabalik sa nga nabito ko ni lakutumay kito sa nuitat kaltunga ni program ngon dyan na sotali isisang ninindo na kuno simbikin na nabiyanda sa sintilani na program banggoy tipo sana raw ni Vitar Tartal nga may membalata na nondra budi na nabiyanda sa makumpuna sa bungonra ito sana tibaro kaltunga ni gingaman maniker-ker Vinaka wakalevu Una Mrs. nakabalib sare. Vinaka wakalevu. Ikalonga to tikulong ni prokarama. Vinaka. O sa waka ni vinaka taltungani ke manindua na singan do na kaldo vinakata me mai kadibaki na radio bulan do bata sa dola to na katumba do ge vitar taranga mai kani marau ni da to mai dor mai vital noa ke manindua tale o nikila en do no sen vinaka beka me kirona mai vital noa se me na mai wakamadala taka indona ka me baleta na programo ningole mai ninge vitar taranga mai. Vinaka wakalevu sa wakanuni vinaka tuani na singini sudu ke na tawa aseni ambaki o nitaka nito nage vital no talitiko. Nakabalib. Nito bandu ni binakatalaga na sinsunod ba't kaya natawa siya baki sa volak sa arti kumay. Pinakauna. Vinaka walevu Ikalongata. kalungata tiko. Ada radio bulan do vata da mai ronga de tika na vetala no ke Mrs. Lisi Tamanisau na vuku ni programo na tutorial one-on-one wakai tiko mai nonta banua mai suba ka uditaka ni beba kararama tika ni beba kongeti talitunga bikamni na tumbu na dauni be susu bikamni na tikumbeka na bungo muni na makumbu muni ni na vinakata muni na bebu ke vera o mambo tongonto na lolama vinaka ni singani sudu singani sudu kila sando mato tunganda buli ngo bakadaba na kena somi na non raporo karamu mera laki vaktori da ketaka na non ravulika baleta ninda kilatu do tuku ni tu knowledge is power nira sana matata veira na vuli sana matata talengana non ritostoso matata na non racing ni mataka da kila kedi tiko yana bimbi ni vuli samai sibitongo na vai na rosanga vulika ono na miniti and radio bulan do vata na viaba kambula tiko yani na sera kataravangove Mrs. Lisi Tamanisau ke kemundo kede sar na gasini vuli kemuni kede sar na vakai tavitiko na venga ravitiko and porokaramo ya na tutorial program Didi wakatiko Mrs. Lisi Tamanisau ni taka ni na tosa vinakatiko vuo e vinakatiko na sasanga. Bula vinaka Mrs. Ana Sautu sandende ni taka ni bula vinakatiko wakatala kina ve Mrs. Mr. Mosi na CV. Ndombula vinaka wakanduni vinakatiko ani vikimundo and emergency medical services ma indena rao nandi ni taka ni bula vinakatiko
tiko mai Sanangori, vakatala kina ve Sherry Vandinga, ni Mbula vinaka te vita vasu, vakanuni vinaka tiko ani, ve Iowane, es delai, mai nandela ni wavu na Amex Resource, mai lo toka. Vakatala kina ve Mary Senivono, ni Mbula vinaka Gabby Ray, ni taka ni Mbula vinaka tiko. Wakatala kina ve Merceini na Ivalu, waka nuni vinaka tiko andi ve kiamani, eliki na dhangi vinaka waka levu na sema tiko mai nandi, senga talani ngule dhavi tiki nau pasipa nene levu, nimbula vinaka nau, waka mbimbi tiko na vina numiango ve kiaman rao na City Cruises, mbula vinaka D Lady D, marama neita, Merry Christmas, wakatala kina ve nei la chela tandaveta, rombula vinaka. Na mata ni viva au avaka wale taka au miuta e matanra na buaka Veibu tu ni niungai andra veve kala sa senga tale ni kune arawa Isalenga una moni le sutale mai Samo de nawe kangu yalo ai Aua vulitiko ena kena ngau nandina Awa baka wele bolikina Kitamba ni usasi via Raibuki sa taura nambuina Samo de nawe kangu yalo ai Au samai oda tu ena lola tanga Leva kana o seni sibi yagre Aura ile suba Lano humata ni diva Saramuti au na nonguli alia Salenga una moni le sutale mai Me umai vulitale bakalai Nando mame mela e la kiroro mai Samo de nawe kangu yalo ai Salenga una moni le sutale mai Me umai vulitale bakalai Nando mame mela e la kiroro mai Samo de nawe kangu yalo ai Raniro rongo mai Samo de nawe kamu yalo ai Nando mo memela e la kiro rongo mai Samo de nawe kamu yalo ai Nando mo memela e la kiro rongo mai Samo de nawe kamu yalo ai Samo de nawe kamu yalo ai Samo de nawe kamu yalo ai Oni samo de nawe kamu yalo ai
saranga. O ni rai do tokongo na kena rai rai. Dua ngana ruku ni buni kau. E dua beira ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rokonroka. Tama kamay na nung programo Bangabadawa na toso ni Ngauna. E na bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. E na veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulldog Bata San Francisco met Koti Kanda Batamai. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiku ni nreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli. Ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Viwan Toluwa Diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Den rembeka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabiok. Na kakana boga langi me bakana steak bakailo kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Etigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bungatale. Gori na JJ's Food Shack. Viwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vata may San Francisco ki pura-pura. Sema may ngay waseyan.
Ia santi na sarar to mai talano takatikoni ana soko taun dua to nei lawa karto wakato kai tiko na original Fijian. And the radio bulan do vata samai votongai rua sanga buluna miniti me lima na kaloko veke moni na dalata na nero betal noa ke Mrs. Lisi Tamanisau au sereti ke moni na bongi ni kua se mataka ni mataka raun yuni na gerongoda ni sana beauty ko ni kina and na neto YouTube channel o ya na radio bulan do vata YouTube lebusar na ka ke rumai betal no takatiko yani na bukunga ni porokaramu karto didi wakatiko ya ke na vida tale na gasini buli pakadengu kar sa o katalitunga kinango eso kar se gasini buli sartunga ngo ra se be bakatabuli di sartunga ngo ena kena sato sa dakitiko na kenri wili na ngoni buli rabina kata na private tutorial o yani gotina buli sokana buli se na ngono ni sereki weibu ke sartiko bakalebu ena kena tukutuku matela lai ningai bakarongoda na ni robital no na radio bulando vata YouTube channel kabakatalanga kena na kena rawan yun nge bitar ngayani ke Mrs. Lisi Tamanisau au ngai bito tale to ngayani na tukutuku membalata na programa ya na nonto vata ngo na radio bulando vata ve kabini tu siti ndo rongo di tiko kina na nonto programa kabakato kai tiko mo yava lata deo ngai dalata ya na kena do mai vital no takitiko yani wa setiko yani na veka so member la titunga na nonda mbula no da kawai takitiko na nonda mbula da tiko mbula me ka kona mbada sen semani ndo mbeka na mbada e vakile tiko e na ngona dabanga e vakile tukina ya na veka so e do mai lewe na tiko yani na nonde wasininga ona ni yabalata de ona gedalata ia ni kua ona no mami wasia mande ani vida na ka member la tiko into na matengo ka ukilani na vakile sartinga vakile na ngono e lebu e rawakilatiko. Se mani o sadhula oti ana nomu flu shot se senga e na sena raunga ni ko wakila na matengo ka wakatokai tiko na RSV au bambotango ngai nda rongodanga mai ni rongadanga mai na ngone otikina na COVID mai otiani na COVID-19 senga baka ni dondon meu kaya ni sa oti na COVID-19 baleta ni nda sa vakantina dina takatiko rabi vakandita kita litunga mai na tikino ya wira na kenandau ni COVID-19 sana senga ni beauty kenda vakandua sana tunga se sana tunga sana mai tikitu ni nondambula me vakanga na matitaka ia konga ya menda sana sanga tunga menda na dula kemni na sembertiku ni dula bekenda na sa dula o ke la tolu na idula ka bunga bekenda da sama idula kina na COVID-19 sen COVID-19 na immunization anda saba kila ninda bulan-bulan pinakatiko senga nindo na lenga ia dona matengo na RSV go me eraninda kaya kela ni korongo tu na RSV eu mantanga ni rongo de bango no go vakasaba lo mataru taka na matida besar mande ya na vakilai vakadaba yango etukuni ni na vakilava kalebo ira kar irna tambangase ronika sa tikum beka non ramba kini bula mena ono sanga bulu la kodake so 5 sanga bulu saramantanga kebaka sa ronika malu mutiko na sotia ni vala ni ngomu sena oira na nomu immune system do tukuni tiko na sotia ni valu ni ngomu kebaka sar malu ena rau men tovi kon matengo na RSV yo la saramanda na RSV ya ena sona kene baka kila ona vakila bina kami ona wase yani na vika esa volaitikon RSV usually begins with mild cough like mild cold like symptoms wakai ko vakilani ko na matetaka na matetako ya roni sabu na udu roni kaba na tilo se mosina tilo bubu o katalanga kina na musini ulu sana wakatakila ni matengo na RSV ya sana lako ke bakai sama ni tobi kontina na RSV ona roni na vakila ni leka na nomu idhengu na ndrendre na nomu idhengu au ngirita into na marama ka urongoda ni atobi matitiko na madhango ngai tukono koe ni sa ndrendre sarmandanga na nona me ndabo me mode ka koe lebu saranga na nona bubu lebu na marama u kilatiko na ngonongo endo na matangali bubu rabakilatiko na ngonongo sar kar kaitiko mayo ya ango senga ni bakana bubu ndo kilatu iliu ndo bakilatu iliu
dua tani serangan na bubu ni sa vetarabi na bubu vetarabi leka kina na idengu rendre na non radengu tuku na main na marama ya dia koe sana dambi sartunga ngono go sa dambi sartunga na dambi sinra mandanga ni ndabo me mode me baka ni da kilana ni da sabaro mode na ndabo na mode ia koe senga saranga ni rau ni ndabo sana dambi toknga na irni dangi sana dambi toknga bonge matana me na buketi kuna nona dengu ke na kua ni otinga sando tarekua me na bubu beta rabi ka ndona ngona balabu na nona sa bubu tu ia talanga indona i wakatakila ni mationgo na RSV walai tokango emergency symptoms include shortness of breath, high fever ke wakao katakata sibia dongo usang manda ni kila ndo bikim ni sa wakila siseng na high fever na bluish tint to your skin ronika de Dondo mbaka meu kana waka mona wakila ni van damboloa mai na kulinia ngomu do mbeka ya ke na wheezing kela na wheezing na dengu bango nge rorongo tiko na nomu i dengu ko ya bate ke na bubu na lebu na nomu bubu ka senga ni otirawa na senga ni dengu rawa na nomu bubu esa na wakata kila karani ko kila ni satu biko tiko na RSV so ke baka sa ke lasaranga ni sana rendre na no mudengu dena bena kamo sana kutiko ani balimbulai ka koni to sa ngunu betik nga na waini bu to sangai na numutiko ni na wetingango en sana vinaka mai se rani ko baka tobo letu ke baka okila ni sana senga ni o bakila ni me binaka dakina no mumbula dena binaka mo na kutiko ani balimbulai na RSV kali usare tubi ritiko na ngonongo ovia wili katonganiongo it can also cause upper and lower respiratory disease in people of all ages bakambimbi tikongo bira na ngone bira na tambangase ki kabakatal nga ki na ira wakata ki kandatou se sa malu tiko na sotia ni valu ni ngondatou ko ase na ngondatou immune system ko tukuna tiko sa otin COVID se vakamere ngona nga sa da rongo da kina ni sa via lei sombuani na kiana vito mai na COVID sa gai lako da kamengo ia ungai baka wilika tiko ngo ni kuni mai na RSV and baki ronondolu kandua discovered in 2001 yo vambota sange mai toso daki sarnei wili na ngona e vito mai kinongo na COVID Daba soti mande ronin da kaba me ronin da na valuta kina ke baka sa tuvi kutiko sa bakila tiko na be wakatakila kila ka wase tiko nia na numa tiko mbek ngani ko matetaka de so kona ikona bakila tiko sa ka tiko ni ko matetaka so na ka ronin da na kaba me ronin da na bukia kinango dua get regular and adequate amounts of sleep mode dona kayango na ngona ni songo liwa na kainda baka takaba tunda baka ososta ki kianda tukina na ngonongo ia dena binaka me to na baka samataka mandana tiki nongo me to liwa mandana ndo to mode ngona nga ni mode to sa mode mandanga dua ya kena karua ngunu wai baka lewu drink extra water au kila ni bunga bikin tu don ren na ndo to ngunu wai baka bimbi mandanga bikin to na tiko na banua ka sa batatu bango en ren saranga na ngunu wai ia awa se tiko na nungu tokani na vida na mother sauti yo na kanga sandu sangatu ya mi wen ramena mataka mi usangunu besar mandanga ruana lita na wai bala tinu kila ni wito sekitu en visinga na loma ni singa vito sekitu na loma ni singa rendre mi usangati ko mi ngunu bana wai mi ngunu wai me rauni me baka na kai tukuna mai na kenandau oi ko na ngunu batiko du tukunitu walu nambilo dona singa walu nambilo wai mo na ngunu batiko na dona singa senga ni kararao ya ko ya andina ni so tiando na ngone au mani wilika ni senga walenga ni na walu nambilo ya senga ni okanga kina na wai senga ni kena ki me wai ndundu nga ke kamanda nga ngunu tea se ngunu bandona waini moli se na lemonade asa wiliti ko kina walu nambilo ya
Tau sakelavi na katiko, ke waka e tungunu batale na vi matagali ngunu tale vau ya, wakambimbi tiko na waini moli na so weken te tonto tali takatu na soda, na Coke, na Sprite, na vika vau ya, so weken te tonto tali takatu na ngunu waini moli, na wai kamida, na ngunu kamida. Ya, sa iku sakelavi na kasartungani ko ngunu batiko ya, sa mbita sartungani na suka, na suka ia ngomu. Ko ya, na vinaka me tu sangamatanga na walu na mbilo ya, me wai keve. Walu na mbilo wai. Ia, wakau wakarita katiko nia, ia o santo nungu sa sanga tikunga ya me mataka, me uiandra, me ngunuva me wakamadhara sarangai ruan na lita na wai ni bera ni ungai teka wune ani na vekai so me ungarawa kena in dua tale na Singapore. Ko ya na bibu kisara wakalevu, dua tale, use a cool mist vaporizer or saline spray. Na saline spray go, ke wakai ko sa wakila ni sa kila na rani ka bina udu, bina udu sa rani wakilatalngani lebu na luka na nomu chilo kawakawa se so mosi sara andona kaya lebu tu na saline spray rabolita kitu na veke me se so bakambimbi veke to na sama itu ni vangu balangi to lako ngani na kemesi to le wakataronga se tikombakan tu na cool mist vaporizer se na saline nasal spray. To bakaya nga takaya na rani na bebu kisar tiko bakalebu. Dua, for sore throats. Kesa musti ko na may tilo-tilo, doon na kaya rani to na bakaya nga takango na ice chips. O baksam takaya, vida usando ridira baka meron do tali takatuira na chilomatu na ice, na ice cubes. Ia, usanga iritingo, and doon na kaya na bebu kisar bakalebu, kaya kaya ko bakila na mosi ni chilo-chilo. Ice chips, sore throat spray, tiko talangana kena spray, or lozenges can help symptoms. Yan, na spray, lako nga ni kaya sang ni matatabi ko, lako nga ni na kemesi, CVS, Rite Aid, Walgreens, Walmart, mantanga, si ran ko laka ni Costco, lako na kemesi, anas doa karatiko kina na kemesi, laki taranga verto. Tiko doon na saline spray, can I use what would be a good saline nasal spray mi ubaka yung ataka. Wira na tiko na kemesi, the pharmacist, eroni rabo ke kenda talangay na so nakake bakay senga tu ni matata, doon na kena vakarita kingo na ngona kiro asuka ni kini valimbula na nungu dolomani sa tukuni may valimbula senga ni doon nakakitoro ni dakaba andro sana viko talamandangay vale melisa sanga takingo me na yabana ya bude me loru na bude ni yabana me oti na kena mosi oti ambalete senga ni rau ni dona karto da kabakina ki rona numan de gout nge tukuni mai senga ni gout arto tukuna mai valimbula me na laki loru na yabana me oti na kena mosi me roni na lako me nge roni listale mange mai sele au sange kirobi ko e vale kena no pidi de kituni no vakasaba na damendo mi udakaba ambalete o news aridi ko sa mosi tu ubudi tu na yabana na kanga usange dakaba ya ulako vi Walmart. Langa vi Walmart ina kemesi katiko I loma ni Walmart o kila na Walmart kede e tiko kina na kemesi au sama ningeli tarongi pharmacist adava manda uroni au isangi tuku na morto mi valimpula ko angori na arthritis ngai na arthritis ya senga ni rto suliama indona wini mate me mai ngunu boko e beroni bokena no na arthritis au sangi mani lako ngona ngai na kemesi au laki tarongi ko na pharmacist se dava mbeka roni na mai ngunu boko ya me na bokena no na arthritis sangi tuku no ko suliama ko na Tylenol arthritis tono ko kotongoi vale li sulebi ko me bakana kai bola itukina na be ya ono na yaua rua ono na yaua laksaranga mai ya mai bakumuria vinaka woti saranga kina na budenia vana woti na kena mosi sama ni lako vinaka tale ko ya u Oceania baleta mi be bakandeta kitiko yani ni rawa ke kai rendre na no de lako ibalimbula be buni wa inta lako mandangani na ke mesi era na pharmacist era ni na buke kenta ni na suli tu mai sono wini mate karakila ni na bebu ke na mate se na mosi se na bude to bakilatiko andua ya kena woti use saline goggles for sore throat 2 to 4 times a day. Ratal ngani ko na literong rato endo na kauro ni kumbu kina kena
Is there anything I could use to gargle? Me ko kumbu kina me rauni na vukena no mui tilo. Yo ke lawe kenda tombeka e sorrendo kaya. Ngori na wai masima. Kumbu e na wai masima. E na vivu ke talanga wakalewu e na nonda tō i tilo. E aso na kaya e vola i tiko ngō. Kau na numa mi wasetu matanga yani. Waka mbimbi tiko e na ngō ngō. Batambatatu na nraki le usara na mate. Vei tō tiko kina. Ka waka mbimbi tiko e na mate ngō na RSV. Me wakani. Wakantina dina taki tiko e na vival ni mbula ke de Sara. Merika. E wātiko ia na dona mate ngo e veitou vi sartunga wakalewu. E tō ki lātiko kento ngo na flu season, Ke waka e sembera niko dhula e na flu shot. Dena binaka mana ngole ani. Rawa tu. Laka ngā vi CVS, o lako vi... Au ke la vi Walgreens talenga, Walmart, Costco li taronga se rao niko dhula e na mendua na flu shot e rani na bewa ke sara wakalewu. I liu au ndo wakatiting ka takatu na flu shot se na e dhula ni Tata Robi ni Matetaka ro ni ukaya. Ia na ngono sa tika wu dhula kina au wakila ni senga ni undo mbada me wakana nungo mbada tu e na viamba ke saoti. Ga indo vi so nga me bangonan raki wakili nga me na batambata saoti sartu nga viau. Ia dona kaya do tale na ka ni bera ni maidhava na nungu wasi tiko yani na nonde wasi ni ngauna ni e abalatan dio na gaidalata ne kavini kua o ia na vitamins. E o sambo wakandina ndina taka na ianga ni vitamins. E dona nungu nau e tiko bolingo e samba ki vitu sanga bulu kava. Nda redi koe ni ke tondo lako pata tu, na nona yaba bala tu, na mbula tu ni angoana, na kena i re mantanga. Senga niko wakambuta ni samba ki vitu sanga bulu kava. Ia, o koea, e ndo ngoma tua na taura na vitamins, na ngunuva na vitamins. Na vitamins e so me wakana magnesium, na calcium, na zinc, ke na 1 a day women's, 1 a day men's, na ve matangali vitamins tu na vitamin C, rani ko lako e ani ke senga ni matata vi ko na vitamin dhava mangunuva lako, o na tokaro takatale lako bona pharmacist, o Google taka what's the best vitamins to take, e rawa ni na soli waka sama vi ko kana vivo ke sara tiko wakalewu e na nonda tiko mbula, sa tos tiko na mbaki, na nome tiko ani sa toso tiko na mbaki, sa na lulunga tiko mai na veka so me mbeleta na ngonda, na wani na kena na veka so e ndo wakambula takatu na ngonda, ni sana tos tiko na mbaki, sana lulunga, sana mate mai, sana uti mai koia, ndo menda na ngunuva tiko kina na veka so na vitamins, me wakani vunga vekenda to, ndo nrenre tu na ndo to kakana nraunrau e na veisinga, se na kakana the green leafy vegetables na kakana buata me tona kania tiko e na veisinga. Nrenre, wakambimin, inda samai tu, e na vanoni dhaka, ndo nrenre saramenda na sanga tiko mandanga me da kania tiko e tolu na kana e na veisinga, 3 meals a day, ortona tolu ya me da tonge sanga tiko me balanced diet, na vi na tolu na ngona na vi singa ya sambondo toka na kanrenre ko ya na vuna kau na vi ka ungete tali tiko kena vitamins and ke kanda wakalebu ko ya uni taka ni na vi ke sar tiko wakalebu bakambimbi ni ndonu e tiko ngona bula ngunu ngona ni ngunu baka Italia na ke na kana and the kana baka Italia ko ngaya, debe naka me nda sangunu tiko na vikawaya, baleta ni nda kela tiko ni nda kania na kakana, sona ngau na e undo waka samataka, ke waka sa senga ni rau ni ukania ngo, sin rau ni ukania ngo, sanangi bada batu na mbula, there's no fun, there's no enjoyment in life, ke waka me ko sa wakatambui, mo kania na kakane soi kondo talitaka, koia, while you still can, mo kania tunga na kakano talitaka yo wakalilenga, everything in moderation, onga yo wakangataka na vikai so, ersa mbulia tu mena kenandau, wakarotaka na kenandau me wakana vitamins, tuna shake, powder, roniko dhakaba me bita tu mena mu smoothie, ana visinga mo ngunuva,
meroni na buke tiko na sotia ni valo ni angonda, sena na mo immune system. Saru ti kenta beko ya, ena no de wasininga ona ni avalata, ndio na gedalata, ena kapi vinaka ni tusi tendendai, da wakana mata tiko kina singa ni sudu ke na tawasi ni ambaki. Sa lima dono na kaloko, wakambula tiko yani veke muni ke de sarna sema tiko mai, ena kapi vinaka ni kua. Wakambula tali tungave temo sautu warandi, mula vinaka temo wakanuni vinaka tiko yani veke mdo mai Australia, wakatelanga kina ve maramatau, kelera na sovi, nui taka ni ondo mbula vinaka tiko mai San Jose, wakatelanga kina ve mareda la langa vesi, ni mbula vinaka maramatau, ena sautu vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, kina do veto koni tiko mai, wakatelanga kina ve maramana ita, ni mbula vinaka dile didi, wakanuni vinaka tiko yani ve kemanrau en City Cruises, Sherry Van Dinga, ni mbula vinaka te Vita Vasu, wakatelanga kina ve Emery, I Mary Senivono, ni mbula vinaka. Mbula Gabby Ray, Mersei ni Nevalu, wakanui ni vinaka tukani vi kiomania na kavini kua. No mani tokani go, una vuninda kua, ni mbula vinaka. Mbula vinaka memen rani vesi. Wasanindomo awiri mandingi unga vaka unga nongundingi ndingi na matamu mesa mai tete waitaki serendali medi umai komotu wasa batula wamesokoti vakavodha wanga meuka saraki nisabuki votumai totave umi sanitangi mavia ngoroya Suki na kemuraka walena Sando mulo raki autunga Hausaru inda mosita Dalo setaki no muda cada Somo tabe uni elamini Kurani vasu ebu nako susumi Navada kona tawa nuile lavi Rokandamu hulamosa mai sevi Senitangi mavia ngoroya Abesuki na kemuraka walena Sando mulo raki autunga Hausaru inda mosita
Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Keba kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anang bongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. O ni ray da tokongo, na kenay ray-ray. Dua nga na ruko ni Bunikau, e dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simon na tinikantuwa na tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco may kauti kanda Batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya nakakana mga bitkin may bakana kukonda. Lobong, bay nga ningay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo kaya na coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook na doy ni Tiwa yan ang bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vito Saiba Vito Tolo Vio Tolo Dunduan Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bimama niyo na nakabili bugululu bay Kemundo ay California. Bimama nindu na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo ay Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda Vatamay. Radio bulando wata may kauti kanda Vatamay. May San Francisco ki pura-pura. Sema maing gay você yani.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulundo Vata San Francisco. Ikaw ti kanda batumay. Era radio Bulundo Vata daronga da sarmande vida na tukutuku ya dorati ko mai kena nondai wasininga ona ni rongo mai bala ni Songo and kavi benaka ni tu si tendendai katini kadio ni singa ni vulo Disemba. Matai tinga ni tukutuku be suretira ramba tiko membaleta na Songo ni sen break up beka rani takaya pakai durutali tunga kina na binding-dingi ngo karatung bito batatiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation se ndau kilai talitunga and na FIPF songo ni FIPF se na Fiji Indigenous Peoples Foundation ina baka idurtiko ina baka rawai sarangango ni karu sanga bulu katolu ni singa ni bulu Disemba te kabutiko na songo ina tini karu na kaloko ina singa levu kana baka idurtiko ina ba ono Saiba Murphy Avenue Sebastopol na baka idurtiko kina na binding-dingi member letirto na karton na value takitiko kautiki anta tiko yani kena baki rono dolu rosanga bulu kaba besure tiraramba we kenda kede sara kanda kilani nda itokei da kaiviti kanda sama iba kai tiko na vanua lebongo Amerika senga ni wako eki na kemuni mai na Bay State taliso senga ni waka tamba kindongo we kenda ngana tiko California we kemuni na tiko talanga mai na Bay State taliso ke wakao ni tiko rawa i California se ni ngole mai na bukumbeka nising ni sudu ke na wakatawase sendo mbek ngana ke na wakadange leilai o ni ngole mai kine California visureti mendana laki sota tiko yani ke na songo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation waka singa lebu bata nda mai weki lai nda mai beitala noa ka na waka iduri talitunga kina na vending-dingi me waka wakaritaka tiko ni ya tukutuku katarava mai berto na Losa, USA. Songo ni Vulioti and Lelin Memorial School, Amerika, erto bitawata tikongo na nonrito Winter Ball. Wakaidurtiko na nonrito Winter Ball and Elk Lodge Grand Ballroom. Go na ono baba ono Riverside Boulevard mai Sacramento and wakarawai talanga ngo ni karusanga bulu katolu ni singa kana tiko butiko no songo and lima na kaloko ne kavi. Na idurduru ya $200 DJ and invited artist erto na ranamai baka baka marota kitiko kina na dress code is formal blue ken itukutuku matela lai raun yunenge be tartareani ken namba ni taliboni 527 ono ni bosotia 527 vitu ono 2228 se 221 rua ba walu tolu 5 va se va rua 5 578 272 Ana kena tukutuku matela line na namba ni taliboni mo ninge be tartarani kena se ke bakau ni be boli tikite ninge roni be tartartalangani na nambo ya ka sambiu talitungani na tikindua kena nonda iwasininga ona ni rongo me bali songo and radio Bulundo Vata nonda to tanga ni vevanga ngo sen ibola mata sen na Facebook page. Yep. Oti ni tukutuku do talitunga na visureti raramba e nandona sasanga karton biuta vata tiko na songo e vanrato tiko na Loloma Club. Goendo na sasanga erton biuta vata tiko na songo pakatokai tiko na Loloma Club visureti tiko yani na nonrito na usutu tiko ni nonrito sasanga ngo ni komuni lavo. Member leta tiko na kena waka i lavo taki se na nondra tokoni na wika waka i lavo na ngone buli for the back to school project so na ngone mai mba na ndona sana mai mba ya who also have same needs for back to school. Awayan na sasanga karto mai sasanga tiko kina na Loloma Club na waka i dori tiko na nondra to Cover Barrel and Pacifica Island Cover Bar. Dona nonrito Cover Barrel na Loloma Club e na wakaidhoritiko na Pacifica Island Cover Bar o na Rua Baba Vitu Lima Mission Boulevard Haywood. Pacifica Island Cover Bar e na Rua Baba Vitu Lima Mission Club ni wasoti au Mission Boulevard mai Haywood e na wakaidhoritiko na wakarawai na ika ono ni singa ni bolo January te kabutiko na 5 na kaloko ne kavi ke na 2 na kaloko na mataka e na tolu sanga bolo tiko na $1 na idhurudhuru. $30 per person. E na boli taki talitunga kena na roti kari ia tini na $1
na roti kari. Tēnā $1 na roti kari, $3 na nomi dhuru ke na non rito cover barrel, teka butiko mai na 5 na kaloko ne kabi, ke na 2 na kaloko e na mataka, ia na non rito sanga tinga me rito beito kuani, sa sanga tiko ni ke na toko ni tiko. Non rito toko ni tiko e sona ngoni wuli e na vuku ni lifestyle na kena tiko butali tiko na wuli. E na mbaki mai ongo, ka kere tiko kina, moni nge vei tukutuku ni takatikani, nei tukutuku ia, moni nge ngole tali tunga ni kina waka leo lebu. Se mani songo dhava ndo lewe na tiko, se ando sengai na wudha tiko me na tau ia butaki na mbaki vou, se sengai tau ia butaki tiko ngo, na sengai sudu tawase ni mbaki, se mani waka dhava na nomdo sasanga. Nei tukutuku me mai kadhi waki ani, ni wakota mai senga ni na somi tiko, na kena mai kadhi waki tiko ani na Radio Bulan Duovata, roni oni mbita tunga mai na Messenger, Radio Bulan Duovata, se oni mbita mai viau ona boninda kua, se vei talei mata kimbau, e mena mai kadhi waki wali tiko ani ena nonde wasini ngona, ni rongo mai vale ni songo. Ongo na rongo may wala ni songo and a Radio Bulan Duovata San Francisco. Me kauti kanda watamai. Mai tomani tali tiko na nonda wakarongo sere ni sa sivatango na 5 na 2 na miniti sa Mbutotungo Biki Tou i California na tomba levongo San Francisco go na tomba totoka. Ke wakao ni sembera ni ngole mai San Francisco so retikim ni wakong getikim ni ngande mai ni mai sarsara na tomba totoka go waka mure tiko na dona itukutuku waka wili ke tiko na madha sauti. Na madha sauti onge reda tiko kina na 2.5 na city le levu se na kore levu to tokan dua e na nonda burubura ka mea baka na nonrito na numa na National Geographic e wili talitunga ke na city levu ngo se na tomba levu se na tomba to toka o San Francisco 2 beira na 2.5 na tauni, se na koro levu, se na city levu, se na city to tokan dua. E na nonda burubura na city ngo San Francisco. Kau suriti kia manini ngole mai, tiko ngo na nonda salni kakamburaki na studio ni Radio Bulan Duovata. Tiko bo leka sariti ngai ni kele ni wangabuka, ni na rara ni wangabuka levu na San Francisco International Airport. Kia wakao ni ngole mai, o ni vina kata menda mai sota, vina kata mbeka maindua no mani talanoa. Ni vei tartar mai, ndola tu na Radio Bulan Duovata, kia wakao e vea maindua no mani talanoa, se wakatataro, ni uni sa mbutukara mai na vanua levango o San Francisco. Totoka wakaoti, ninda mai wakasarava tu na vanua levango. Sa sivatango na 5 na 2.5 ka ono na miniti wakambula tika ani vei Dan Bale, waka nuni vinaka tikani vi kemundo, mai na no sorry minibus, reketi rewa via waini mbokasi. Waka nuni vinaka tiko na ve waka lelevi, na kavini kua, waka mbula talitingani ve meme, rani vesi ni mbula vinaka, ni mbula maramanaita, temo mbula vinaka. Sema tiko mai Australia, temo sautu warandi, waka talanga kina ve maramatau mbula vinaka kelera na sovi. Waka mbimbi talitinga ve kemundo kedesara na venga rabi tiko ngori mai Australia, mbula vinaka mare da lalanga vesi, ni mbula vinaka ana sautu waka nuni vinaka tiko ani vikemun rau talingana marama rau vei waka sar takitiko na city level San Francisco ke ni sambutuka mai na vonongo San Francisco ni vei tartar mai se ninge vei tartarani vei di se o lachileta na wangaliva goro na marama ka rondo vei waka sar takitiko na city level go San Francisco me rono waka sar takikemuni waka mbula talitingani vei emosi na sivi ni mbula vinaka Sherry Van Dinga waka nuni vinaka tiko ani se venga na vono ni se amatiko mekina na kavini kua se mani venga na vono ni venga ravitiko kina, tavida venga ravitiko e na kavini kua. Gomena no mani talitungani talanoa kei Lucy e na Radio Bulan Duovata San Francisco. Me kauti kanda watamai. Well, yeah.
Radio Bulan do Vata ia nei talanoa ke Lucio e Anderson na wakambula saramandeani ve Cheli tambua mbula vinaka Cheli sandende o nei takani ando mbula vinaka tiko na serengo na veva kambula tiko kena ve kemenrao na ve adani o Rosi Navarra ke Andi Serra wakatalanga kena ve lave timbali suva ke kemdo na sama tiko mai ngori mai waga New South Wales Bill Sau nimbula vinaka ndina Sara sandende o nei takani o nimbula vinaka tiko wakatalanga kena ve marama Naita, wakambula talitunga ni marama naita ve mari da pita ve ngana bono ni sama tiku mekina ena kavi ni kua no mani talitunga ngo ke kemdo ke sarna turanga na marama taubu ena sana vaka turanga ra ena ve bono e so ni venga ravitiko kena e California.
Francisco. Mekauti Kenda Vatabai. So enda sa sianga sarangan nikla na tapo menta baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapita ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na veio matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio kaya na kauslo surua
o chutney. Kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talangan ni rito ulit, dilibutakan na kemu katalawa sing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rambeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na tos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemendo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemendo e biti, and a radio bulan doa wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda o dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 2131 ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburi ani nanong yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Beba kasar nga. Paniray do tokongo, na kenay ray. Dua nga na rupo ni Bunikau, e dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock'n'Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco mit kauti kanda bataman. Isang dinasara na radio bulan do vata San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai na kavi venaka ni tu sitin tendai ni katini kadio ni singa ni vulo Disemba. Oti tiko ni mavango ni berra ninda dono makayani na singa ni sudu ke na vakatawase, davambeka sa tuva tu, membaleta na singa ni sudu ngo, dono marutaka na singa ni sudu na singa tambu, se ndonge marutaka na singa moniti na singa ni sudu na ikarusang bulu kalima ni singa. Keto sabatiko na ituba keto sana marutaka batangana singa ni sudu ke rana vitokani na viokani and kavi ni singa tambu. Suka nga may na lotu, sana may na kena mata wakasanga, sana ngay may ketong dambe bata, may wakangata kitiko na wakakabio ya na wana kaloko na kavi ni singa tambu ya. Sabatiko ya nito ituba au kila ni wikito i California, siya ni madali Amerika keve si California mbeka nga. Do ngone tiko ni ngari, do tawa tiko na ngari ngo, kila ni nabunga sarve kenda to en sanongo en ronito na kanangari tiko mbeka, surua se vaka lolo se vaka miti en moni madango ya osa vaka nuni venaka tiko yani se mani davangana no muni tuba tiko ni singa ni sudu ngone tiko ni kana na ngona ni ngunu. Ngona talito nga ni boli-boli. Wakadava tiko na boli-boli. Wakadava tiko na kena wakarota kitiko na iloloma ni singa ni sudu. O iau sando o sa kai berto na nongo matabubale na so ka sana sebertiko ni wakarita ki berto kede ni usanga ni binakatindo ni loloma ne bakingo sa kambimbinga o yan inda senda bula tiko solitiko ni dengo ni bula da doba bata kede mai wakamatabubale ndo na singa ni sudu do tale na wakatawasi baleta ni ukila ni lewu e ukila kima mibikilai vewakani vetokani wakila tiko na ololoa ni nonra mai kadhibi tiko na dua na nonra matububale na madhao sawoti na madhao ngoa lebu sara tiko na mate
ka koia ando kai tikina ni sabinaka menta sana wakavinavina ka tiko mantanga weekend to na tu sen na virai tiko tu sen bulan vina ka tiko na ngonongo yando na kalibu menda na wakavinavina ka taka tiko ni soli tiko na idengo ni mbula do na nongo to kani ke rovetal no tiko na nongo sasanga tiko mai na studio na kavini kua wakarita ka tiko mo koe wase tiko mo koe na turanga na watina duru suka tiko ngoi val ni mbula ka wakila tiko na mai sele sa ka rotal ni nona sele ngo ka savatungo nea gai ndrendre ninda mai tu dina ni roninda kanta baka vinavina kataka ninda sa mai tu na vanoli vungo Amerika na tambana nimbula e sambo tiko vinaka saranga se mani tiko na nomu health insurance e senga e se raunga niko na lourai tiko baka vuni wai ko ia yo mandanga baka tiki au duwe baka ngete ni kino baka lia baka baka sembera tiko ni lourai baka vuni wai au sa baka masu tiki mnini ngoleani e senga sartunga nindona kena ndrendre senga nindona ulumbale muni laki lourai baka vuni wai baka bimbingo da sa domengo na idavadava ni ndo tali na mbaki na mbaki rono dolu rosanga bulka tolu dena vinaka men tiki tiko ni nonda itubutuba ni mbaki vo ya na nonda garo ni tiko na nonda mbula ondo kani ando nango ni salenda na baka reita ka tiko kina wana tamanda bakalomalangi na nonda baka vinaka taka tiko na nona ve bakalonga tataki soli tiko na idengo ni mbula na nonda garo na tiko mantanga baka tiki kenda na nonda mbula Roni ka menta kako ni wakasambu-sambu taka tu na nonda mbula. Yo oke la ni sombeka na senga nir na dua bata tiko ke au, but that's okay. Tiko ke na nonda ngalala ni dingi-dingi na nonda ngalala menda na kana na kena livu tau doko senda ngunu na kena livu tau doko na boli-boli na kena Wangkarai tiko ni laloma ni singa ni sudu. Wakadavo nindo boli-boli na second hand store na Salvation Army na thrift store nindo li boli-boli kina si senga. Wase tiko ningo wakasamataka na nongo wakarongo da talitunga ni tukutuku na nonda vanua na vanua livungo Amerika. Rua na itala noa wakasamatango rua na itala noa rona rau lewe rua. Rola koe ani go na madha tiko ngango na madha sauti madha ngo. Na boli-boli tungana ni sing ni sudu na numero la koe ani na thrift stores na second hand kenta to mai viti tondo ke latu na second hand ia ike na thrift stores na Goodwill boli-boli kina dua ya mai Virginia gali kune kino koe dua na tutu ni sinikau dua na vase na tutu ni sinikau boli koe na ngona geredo koe ni kila ni dua tani toka bakalele ni rirai ni tutu ni sinikau ngo ko sama ni la kusaro koe boli koe baka sama taka koe boli nga koe na $12 dio sanga buluka diwa sangai etiko nga na vanua ikoro ni kuta kina ke bakai ko boli ma endona ya ba ya ngai via kila na the value se sombe kai kandina na brand se sona ya ko na rida na brand name se baka takar walenga etiko na vanua era ni ko kuta kina mo laki kila mai dina kandina go se baka takar walenga na vaso ya se na tutu ni sinikau tuku ni redo koea wakanga i singe ama nailona ni goe dua tani na kena na i wakatangende ni tutu ni sinikau sama ni kota saro koe na andona vanua ya na usa senga ni wakasamata karautingo na edha ni vanua ya ertondo lako na vi tauni na vi sitilile voi soka o ira andona kena na kambani mera daule reda sera na value na value ni dona yaya ke bakai kubuli ni sombeka na coins na sende na obulia mai na thrift store se na Goodwill se sombeka na vanui ko lako kina na garage sale o reda mai sona yaya o kila ni do tani toka na kena rirai o wakila nimbi and you really want to know wakadava saramanda na value na isau ni yango tiko na vono ikoroni kota kina ia na maramangonongo sangi koto koe na tutu ni sinikau na vono kau wakasanga tingo mo wakamadhalataka o sengi ni sa wakasamtakara na then vono ia gaili kila mai kino koe ni endua na tutu ni sinikau ka mbulia endua na daumbuli ya rongo levu. Tukuni na ngona ina tinika dhiwa basanga bulu in the 1940s auction taki na tutu ni sinika ungo na dua na ndrauka vitu na $1 na $1.
na mbaki sarea 1940s. So saroni taka na keni sau na ngonongo ke wakame lako ene li woli takse mena li auction takitali na dona bonua a karando auction takikina na yaya vauya na yaya makawa antique. Kila so en dando rida na antique roadshow rando wakarita ke me kina na isau ni yaya vauya. Angeli rida ngono ko ni ya na watu tini ngau na ya auction takikina na itutu ni sini kaungo ka bolia mai na dona thrift store na $12 dio sanga bulka dio na $12 dio sanga bulka dio na sende. Watu tini ngau na ya auction takikina na tinika dio wasanga bulu for $107,000. $107,000. Doni labu libu ya koe ana kautuku na kina wunga weekenda ndando wakawele tak senda do wakawale tak tumbeka na livoli senda do wuturi tak na livoli na second hand na Goodwill na Salvation Army yan dua o sa gironga da sartunga na vida na singa sawati o kweli kunendo na go San Francisco boli o kwendo na Kurniti. Dona Kurniti, avulea mai na second hand store go i San Francisco, gelindo lavo ko ngeri loma, beauty loma rua na mama ni wakamau. Sange ko to kweli meli value takingona, meli rida ko na keni sau e kandi nango se wakatakarkar sange tu ngeri ngono ko na keni sau runa mama ya en donan rau 115,000 na isau ni mama rua ya. Wakasama tako ya sa rau vinaka kina na nonreto singri sudu nonreto na maro tak na singri sudu ke na wakatawasingo na wakarautiko na soli loloma se na voli loloma ya koya we wakana numi talitiko yani ke wakanda voli na singri sudu wakatawasingo minta maro tiko na numero risiti sanga nikila na ngono na ngandreva kina na risiti ngono na ngandreva mona laki wakasukata lembeka na ya voli mai for whatever reason ke wakai sanga mbeka ni laki ona talita kasara se sanga ni roti se tava mbeka ke na dava na buna ya o nangandreba mona baksuka talikina ni ya na rawa sara ke bakai tiko ve kona no risiti so ngana ka mendan we bakana numi tukina we bakongeti tukina and singini sudu kena tawasini ambakiongo au kilani vunga vekanda and do loma do bakalebu autkuna na loma do bakasamataka do na post au reda na Facebook and mother sawati ange balai tubago e bakabur bakasama saranga via umbaleteni samba di loma do takatiko na loma ni me sabsaba na kango me ukutaki ngongo ange wili ko yo na post ya e vakuvur vakasaba via e vatungo he came to bring peace. Christmas is meant to be peaceful ya nakau wilika na post ya vakavura vakasama me toka ko soti ni la modo da taka na onda to vakavakarotiko kina singa ni sudu ke na vakatawasingo vakanu ni vina katiko yani ono be vakambula tiko ve ngasini wuli Paula Ngereti na ngona serangango wawa wanga buka tikino koe ina onda to rara ni wanga buka levu go i Los Angeles au diva me avuka mai vango i San Francisco me rani mai vakambula saramantangani weekenda and radio bulando vata na kavinikua yo savakanu ni tiko ni nandona singa nona vivu kaya kitiko ia sai vura mena tako sa mai vango i San Francisco me roni to mai sota to mai viva kambula takitiko e nanda to vata na radio bulando vata San Francisco wakambula talitinga yani ve choana mate vinaka vakalebu kai na sema tiko mai na kavini kua unu taka nioni bulambula vinaka tiko vakata la kina ve ana sautu vinaka vakalebu na sema tiko mai na kavini kua ndombula vinaka cheli tambua vakata la kina ve kemrona ve dhani Rosie Navarra ke Andy Serra wakanduni vinaka tika andi ve kemrona marame rua bula vinaka la ve timbali suva Bill Sau ke Mari the Pita vakata la kina ve kemrona marama and Bay Cruises San Francisco wakanduni vinaka tika yani na buku ni vaka rau kina singa ni sudu kina tawasi ni ambaki sivitongo na ono na rua na miniti and radio bulando vata San Francisco no manito kanigo una buninda kua ni bula vinaka.
Lau